say memo akwaba biem Adom Badwam TV Badwam health tips ahani edi nkomo no na ochi mu die halitosis enti by this time say bi wo ho a wa hu ba bi e o say wo de fa ne ne wo say wutumi eye ye ne doctor du bote enwie na da wo ma dimafuo no om na so ya sene ame etime de bro wo nti wo yare nko ade a yenko em point wo no hwe mema no for your prostate no ma no so sa infections e higher yenko em point ho no moye dog ya na se na watwi mu ayade ene efie da yemfa nwie wada wo ma yenhwe eho sunsuaso any treatment yo me da se na watwi nya di nkomo afa halitosis no ami a kire se ya ma ye ma wanda so se halitosis ya kire se yade enti wo hu se nkan wo bi etiri mu a ana obi kasa ne nkan wo a bo nipa no ka kire no wo kan nice way oh first na nanka wonu mu nanka na nye se na tie se na se wonu mu sente na esesa e ma nipa no da no ho so obi wa amoa no a na bia efi yade ne yade bi kidney e na de halitosis ne ba obi wa na fi liver obi wa na ne sugar kra na ekosoro obi wa na fi ne yam odidi a e bia ne yam na e bia o hawa ba ho acid reflux obi wa na fi ne trim e na de ba ya disease ankomo ni nyina e ne ye kire se ekwan be na afa so obetime hunu se wa halitosis ni bi me kire se e simple thing wa wo de wonsa etafre wa bakon anase waya na utwema na wo aka na wudua sent na beba na be mu wahunu se apart from so de ba hospital no ya de ba kwa obetime hunu se wo bia na se wo ni bi na mmom no se wo bese wo hu a ade ba kwa be se ada ade ma hu se wo ya nya halitosis ni bi ni se wo yo bi a wo ta yi flames pa hyene nso ana wo yo bi a wo ta nya code bia wo hima sisi na wo hini mu fi nsu a ene nso hyene nso e betimi di halitosis aba wo yo bi a di ejegina obo hyehyew wan twiti ni ntama atimi di halitosis ba wo yo bi a da bia moja wo ho na moja fi hini mu ba ene so etimi ekofa ba di ebetimi halitosis no complication wo mu ni se ebetimi ekum nipa yes de ebetimi ekum nipa se kidney anase liver ena de sa how na ba kidney ni se ya obetimi apart from that no so no ebetimi ma adofo nyina atwe omo afiri wo ho eni nte ya de a mesere atiefo nyina nse wo obi a also the ba hospital na ya de etimi hwetumi tu ase se ya de kro no ade halitosis iba no ye tackle sa ya de no a halitosis no is no more bad breath and mukano it wonu mu nkan na wo no emma no mowu de also ye hu an se e de apoten na de anumka no e ba be so efiri uyam efiri kidney efiri liver efiri sugar efiri ban the cause of the halitosis no once the cause of halitosis is tackled it is no more going to be there. It halitosis yade no yade bi how bia no end point to be party clinic ya won krabata nsia ya obi okumase takrade tachiman Accra Spintex Road Shell signboard tema committee 22 fa number we say na yade bi how bia no ene me ni nkomo 0244 867068 0244 867068 nyagopon kam ho nyina on council ho ne da wase Dr. Duwatin oni na adwuma ko endpoint homeopathic clinic on munti eni nya sankomo ye duada de ko si fie da bia e kasa fa pomden ho na wotwe mu na kasa fa halitosis ho meso e ma ne nwani mu ase e ma ne nka wo confidence enhye na kotu ho na mo ko endpoint ho o ka ho asam nko ade so betumi aye yare o ye no o sta ho yare no no ka ho asam tumi ka ko endpoint one on show 0244 867068 bididi afia amankwa tamaklo me da team ni nyina ase da sene nkwa ho de e wo ho a na wo to fofo e besehia